ama kwentu hunsensam etu empone afmantem no mososo ne yetete se galamsefo binom echese abano a ye baba ho ne yakwa akoto no memenda no mu fi se mpeni da John Dramani Mahama ne nei wobeboa oman no ama niema atotoye weni afoforo pinu a ene yakekese ne se kasea ba bia wo biara no pay ye ba ne dia ba besomwo 21st clinic sciatica expert onuma dama eno mo ebo echidoma anopay se sciatica ntine ne twetwu tutu a ema de wo ani a foni eche 21st clinic ya tra ya hodo ni nyinam na ya doctor for ya nimdifo ene ye nuru papa no yemfa entu ya de na se emfa ema Sompa chade tie miensanie ena ye ba ye tiefo yahefo ena so besremu se edu sabre se na afe ne kwawiye no a ya na enyanka no yetwe ni kohwe wunum de omo bedie de omo beda de omo behye obakunafo hwan ena katana de jaso no nti ena Sompa FM ne Sompa TV yakabo mu a abzafo ye de eye Sompa chede adwumadie benfie miensa ni afe bia afe ne kwawiye se yase ya na madama mababa ye yadom am yetimi se yetimi de sede ahye enyanka no ne ekunafo no emfiruma fi susu no yesro de nya bia emo anwa esichire biscuit ntuma enkwada ntade ne omompa boa nyina de obenya bia no fa beka hwan na yemfa enkoboa enkwada ebia pesa wo ye ode ni sika obetime e de afa mobile money number yi so 0598 559802 0598 559802 edi ebeba Tarawan Media na se Blessed Foster busia winum ena ebo echidoma no pay abia wo bia no yetimi aba na yaba besom mo medin ede na ya bo amalibia bogabza fo yenye brena finsam no yenkomo ankasa emfa emamo yedemo hyase ede efiri abatu mo ni tua se o ka wonsa ko no so nanum nsia aka defo no be 4 days na ye babo e ho akoto aba odonfo ya doma memene da edi enim ya na enra ena abato komisa ne mpanimfo ye nhihye ya emrante de maba wa be ye adwuma abato da no omo eye nhihye se omo nkono mo nkonkoto omo de emfiri hono mo se be yo na abato da no omo ebetimi aye adwuma wabra bibia enkontwitwa wonum anem ebi eya posifo ebi eya sojafo ebi eya prisons officers ebi eya immigration officers ebi eya Ghana National Fire Service adwumayfo ebi eya nsantwefo ene binum so so ye electoral commission adwumayfo omo nyina nra wono ekokoto wonum abana abato no a ekoso special voting no ena entity ya Sompa FM ne Sompa TV nsantwefo ababeto apono so ne se odo ne cha yawa so west ogon mpesua no so ewo enkrapompene mantemu a omuguso omoto omaba no a ena owura bia ogira daka mu a wo to aba no tese we na dwene se woyi ne mobile phone na tese wotwa aba no ba bia wato na ode akwakodi adanse achire ne namfonom ewi ase ne kese aposifo achire no a endei ye ne mo kasa aposifo kyerese de oyeye no wono mo eye mu nhwehwemu na omo ama emra ene no adie de ekoso no enam so mpanimfo kyerese eba abato mra ene ho nhyehyeye a na kese owura no a oye saade no wabu mra no so ye wosemra ene no adie bisi ne manfo ntime nkyere se owura no a oye saade no so ye police ni so ye soja ni so ye nsantwere ni so ye prisons officer anasa fire officer anasa bia immigration officer kra no obi ntime nkyere ne mum de nimu a ene se aposifo akyere no ewon krapompene mantemu a se ye no mo kasei wo mo ede no ekwakogina emrane no chesuso no odo ne kyere ayawa so central abato empesua so a emrante bi suso ede mrahye wo nsam ema abano mo kototo ye no wo suso omo etwitwa ya aposifo amanta mo nyina ye de mo kasei wo mo ekeka enemasi ani na omo ede wono mo akwakogina emra no ye hyamo bo sa semi ye ni edi ekire pa ye bi frato bia no ye mfa enkame mo ye nto so na ye mfa mo enko ensemfufrum na enra Ghana mampani His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya mamre ni amane a enkrapumpire mantem ho no mo kro no a tema motorway interchange no okoya amamre ni amane a ne ekozibure kan se phase 2 obi ano a ene eba beboa ma kwantu ene adwumayfo ho harewunum eja wo mo ekono maba na mampani na Addo Dankwa Akufo-Addo de atudwa se ne ohye bo se obedi mampani no chese omamu ni nyina omani ntrodo ene ne ntuasa na fikyire ne fikyire ene ne montre so nyina obeto empuntu apete ho no mo ama obi anya ne so ne de no eno ena ene amanfo edi ho adanse no mampani na Addo Dankwa Akufo-Addo nsem eni make opportunities and ensure equitable development
across the nation. From the Pokwase interchange, the largest in West Africa, to the Tamale interchange, the first of its kind in northern Ghana, we have worked tirelessly to open up our country, reduce disparities, and empower communities. Our commitment extends beyond roads. We are investing significantly in other critical sectors, including railways, healthcare, and education, laying the foundation for a resilient, economically vibrant, and inclusive Ghana. Observe for Reme Dani Ranwan, a son woman Penina and Adudan Kwakufa, the Watchman Piece, Bema Boadani, and Can William Ra, like a Senra, what they are passo each woman, Tema motorway interchange, no, what piano, ama a country for one Harunum, and what Omaymun and now Obobo San Semi, so a fee, young for more MQ MPP and DC for to Swatana ye. Now, see a more Caseman Peneda, John Dramani Mama, and what a Santamanta Masaya, or Bob Pronina, and an Iswadi who in the Timo Ponin in Susia. Or what Edimo Meye and na Ochichi Mababe Matisisim Sebena Manfo Betiasie na Odon for Yadoma Memine de day anima batua ye kwakotono or matunu boom a day amano na santimantama say aproba wobono and odneni echere kwame nkromesu aponum nkremufo empenimfo a ewo asantimantama so no mokukusiaye na odwato awunum se bebi a waba bedro ne de edi empire bono a enti ogide wa resimu se nkremufo nyina akomo kotodwanim na Allah wakbaru wama abompa ye dia manwa enkunim ebesa so ayene dia bi mampani da John Dramani Mama your freedom say ye be say yes sumni inti yanta ye be she bibia ye be she be kire say esumia e wo ni constitution ma opai na it's never the class assembly inti motion also many be ye beye jumedie kese bi ewo yema enha eye abatoda we enye we ni kan ye beto aba ya to aba emprem wetwe we ene beye enkona ye beto aba na abatwa ye betri esompo entese ne ato no kane efise ohwe baby, Observe to we a man penida John Dramani Mahama and Yetenin K. William Ra, Nagas Cremufon Penin for no Masia or Carmen Crumesia Ponum and Anna Obobonsum so a day actually would no. Young Freeman Penida John Dramani Mahama and this man you could not ye, the informal encore MPP for so atna ye. Now Dr. Matthew Poku Prempe, a yetia Pemo, a dema NPP man you could Vice President Dr. Laj Mahmoud Babia, like I say, Omumi ne kabum, Aquaco Preman Penia Janediama NPP man Yukuno. Na Dr. Matthew Poku Prempe so an increment from penning for Esia Ningina Eye Empire Bokro ya says so moko moko to genim no mo bompaye as Richardia Ponyan Krumpo Allah Honomum Paya or mo enyebi and former Vice President Dr. Laji Mahmoud Bamia ne biso and so and the MPP aman Yukunina Sabiena Abatwa ye Bobo Honia lazy butu mi makwa kotono memeda e de animno in Kunimba ko e de ama Vice President Dr. Laji Mahmoud Bamia and the NPP amanyuku ni nyina Dr. Matthew Poku Prempe ne nsemo a wode eto nkremofo mpanimfo animuni na betwe ho na mehwehwe ho sa na NDC for vote no munya no Ashanti region efiri hin no kwere say NDC wunya 10 votes from Ashanti region 7 every zongo and so then the obu kasema NPP Ashanti for party no kwere say zongo for Ashanti for chenko so ba na hia na ba do 240 a the next door neighbor is Zongo Hini. And ya him Ohinibia. It's Yadena, a Massadian ever. We boo Kusia and Muma Kakra. Now we start to say, we heard no. Party Baku pet and the whole Ghana ha. Muslimi 40. We are friend Muslim Action Party.
Observanti Dr. Matthew Poku Prempe and Yetu Apemu Ediama MPP Amanyukunu ne Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omo emienu kabuma premampene edwa enone kremufo mpenimfo hyiaye ewu Kumasi asantemantemase ya na odina desre etu omo animu no se bia yeduro de edimpaye ya 4 days ya kai kwesi brunika sembise last days are dangerous so nti ono mpaye ebeboa NPP amanyuku no pa ye famo enfree eye eranum ya tena ye na fe ye nkonsem fufuru ye demo kwa afumantem ne mo na afumantem ne mo ye demo ekono se ne ye monim sam deda se enei o keka ne mesi ani aka nefu ne ben na me yakwa akoto abai ye say small scale miners ya wo afumantem ne mo ene ye kan ye kadu krom so biri so ntotoro so nkasem hwidiem jese wonum nyina akabomu a ene wo mo ekyerese mampani edada John Dramani Mahama eno mo small scale miners galamsey fo no wo mo ede o ma ho de nyina ekwakota ne kiri no ma ye adwumaden ede amano ne ndisi amanyuku no sebe na nkunim ebeko ede ama mampani edada John Dramani Mahama wo mo de sansam to jawabra ndisi amanyuku no mining committee ekokosra wunum ewo empotemodum no mo nsem enie yeah, but no by my because you pay change. Oh, my name. You pesa. You be tu abana wiama ba omi awiamu. Nembom. You pesa Mahama sababi sound cover on sababi. Observanti we aye galamsey for no small scale miners na omo ye adwuma ewo ahafun kasem hwidiem ntotoro so subri so ne mpotem honomo na omo edisansem yi eto ndc mpenimfo anim no eno achi Dr. Tony Obin papai ndc amanyuku no omo manifesto de kasa de fa mining galamsey ene hompempra wade ho no wono ene da no setitire nti omo kono na geso na edie ne mu no so edinsem sei eto aso na school ya make us best here school ya make us best here you know schools I mean they care center that were places like this you know ebabo na emaburu na omo ye adwuma na kupada church o machi no omo tumi e de omo mana ko no nta ayo omo adwuma ani ti na license wo a open license ayo adwuma no sambre ya kwaji license wa grab you oba Tapahaya, baby, Minerals Commission Office, EPO, into open license, I already separate. For Dr. Tony Obin Eyobia within Tintima when this Amanyuku no more mining committee manifesto no committee omote yes or more enfanging mining Honson Semono one and a yetitreni edano and a yeteno and Kayafe yen for more enco sikasem and net nintuti ho na Jabirura Bank in penning for ayo munsie momone bank ranom ehia se ne bank nsisi musiti no eja afeno kwa wie yese ya anase afeno ekwa akoso se ya o se bank ne mpedimfo hia wo mu a wo mo ede o mu jetire ewura bank nim chese shareholders sana kwasibru ne beka no na je so mu bunko ntade kire wunum se afeno adwuma bank ne ye se mfaso ba ya mfaso ne ba se nie ene se kaba yeso a eka ne ekoba se nie eno na dwabenura bank mpedimfo ene bank nom ehia wono ebunkunta ede akire wunum na mpedimfo eda bank na no kire se wom sa afene mu ye dendie nenso entutuye pa ene adwuma din a womo eyeyi nti no mfaso ena bank na enya ya wono amoka opani a oda bank na no se board chairman Dr. Nana Apiejei Dankawuso a odikan ne nsem a wode eto yanim eni na obo ho bai my dashitia say if you be an anywhere Jabirura Bank buy Jabirura Bank PLC buy na na otu sirbo otosu you know that be my chairman of the Council of State now so sada you and that be my and asantima ebon chidom na omobe shareholders bank we any bank as at the time you know let us know e be the 84th Rural Bank the bia no Ghana has say sisi amenemo kase bank mako high na enso na Bank of Ghana for you no ye 12 strong banks Rabasi Jabirura Bank Kahopa Observanti we Dr. Nana Apiejei Dankawuso a
odi kan wono ene da Dwabenwura Banga no se board chairman ene yete ne nka no na pade kwanchefo wono ene hwe dada nchochie so ye CEO Emma Bang no yera Augustine Anhwere Damoaso no de Bang no ene ma omodi atoto akwa mu ne niema wono mo nu ntina brebia yese omo adwuma ye danso efra fofo ho wobobo so de kire yese yi Madam Asepa said Nana chairman edi kan ya kasa akra bi na yede soso eba Dwabenwura Bank PLC ya kocha bumu a hwe afia 2023 ya ho AGM enei ya bu konta na nyina dia dance say and okwe ya kocha bumu ya 20 ya key performance indicators nyina no record positive say ya ko ya nyim Observe pani kwanchefa wada Dwabenwura Banga no enu akire eye dasebre utu serebo na Dwabenman hene esoso dwumadie na chese esini na so pe wono soso no de kakra eto ne nananom animu sei Meme aya eja uwa bimai ado aduwa nya bina sabe obi adi awon nti woni ne adi asa champion obi ya no obe baba se bomo ni so na bo gen ni abo kese ka Observe na Dwabenman hene dasebre utu serebo ne yete ne nke bangi ne kofa bai chese ozibro ne kana so na ye founder na osaso eye chairman oda eye Ghana ye Council of State ano na ode efutuo ema ne nananom no ye ntwa so enfamo free Dwabenwura Bango matena ye na enfamo enkonsem fufurum na Accra Brewery Limited mpenimfo na omo ene menhia hemfia akabomu a enei yesi dame hene ai ewo Ghana mema sei ene dame ya agrobi a chesamanfo ene jihu pa na eno na Accra Brewery womo ene de Eagle Lager beer abedwaso womo ene menhia hemfia akabomu a womo edi se adwuma wi ene womo eto dame no ebi efri asantemantem sei ebi frimfimfi mantem ebi free flower mantem atoy mantem nkrapompere mantem bono mantem ne mo ene siremu nyina na omo ba ya omo ebehia bedi agro no ma omo eyi dame hene ora George Nikwe na national president eda dame tuo nyina kuwa no na ocheche nsemu se de kire yen. First, we give thanks to God. We know we start playing this draft game over 100 years ago, and this game attract of stories, attract of insult, attract of so many kinds of words, which it depends on the person who is on the field playing the game. The reason why people have taken these grounds, or people have taken this perception, that when they are passing under a shelter or where this game is played, the only thing they hear is some words which sometimes is not encouraging. Observe nti we ayura George ni Queen na ocheche nsemu nti dame emu atenie emu ensopa emu se nhunu abetete na okeke bi ede echene no ekire omoso so a agro mu bedi bie aye bobo ma baso ede ensem sei esora George de eso aye kama para ya ti kokoso na nkasa ameshi dia kunse game o se bo se o ba meshi game pass tia obi ni ati ni na efa se na yesre se afibia economy na ratings ni bi so pass we yan say 9 ratings at least no it means still ratings and also that observe nti we ye dame to se dame hene na o maba be yi no kumase abonten so no na de na anika so muguso o moto na dame no a
ena yewura epi honomo ese kota wo machi ene ne munyam ekota ekoboa wo no mu a ese wo mo etime ede agro no ebawie ye na no memene da buziafo ye gira we so na no pay nsam ye papa no de ba beso mu no ye de mosia ne asa sore amoman hene atena se bio ede ade acha bia dwumadi ato am so akosia so mu a ene chinchin fidie de mamia no pay azu ye nyina ye tie sompa simpre mu ene mranche ni nyina aka ne bo mi chidoma no pay emi yetimi ba eba beso